Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gana pagduwe-duwe hinang Rasulullah hinduk mi pamaisebnin ilmu hajje duk subay inang gautaan. Kailum ni sampay si waktu kawafat ni penno we pangadjian muslim subay hinang sintuan. Oke upong tinaiku. Kamatein tasulat ni sikite bidangan parangan. Lella dende abahi makanak bang niya lapas amban kamate lapas nihip Rasulullahin sa mismo Rasulullah baran nega lapas serta makalis sa sigpit kamate amban may pangadjian si waktu song kawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si waktu song ngambanan dunya song ngaharap illew akhirat si waktu song mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si illew haji iyene hajjatul wada' si illew paturun ayat Allah ta'alahin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina si illew inin kompleto ko ni si kaam agama bin sarta jukupan ko ni si kaam ni'mat kun duk magrida ni ku para si kaam agama Islam agama bin dambua amban me tamanan dambuli ayat paturun si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu takale wa me sahabat ayat ininen tagha heb Abu Bakar radhiyallahu anhu nangis ubus tinilaw iyewe me sawenen ini panangisan nun o Abu Bakar bumag-ipang duduk may ayat bakas paturun si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sababan katumangisan no yuen sambung Abu Bakarin sisiye ga katauhan bi iyene inin suwi-suwi we tapit ne kamatay Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar sawe-sawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tagna-tagna magparat saya amban may kalillahan Abu Bakar iyene sawe Rasulullah sali do si kasigpitan duk si kaluhayahan Abu Bakar iyene makapikil duk tapaham wene ga tapikil duk ga pasenep si me sindue sahabatin tapikil we Abu Bakar abahi ni Rasulullahin duk kompleto ni agamahin ubus dem pikilannen bang inine maghapenin bang ubus ininen puas amban paghaji de mole ni Rasulullah hap Madina dukme sawenen si Madina si kasiyam illew before wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paturun ni isab si iye kahinapusan ayat paturun si iye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun katalewan biduk papating kaam duk pagsaddiyahan bi ellew iyene ellew pinabalik kaam balik tudju Allah iyene ellew qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ubus pangurong ni si tiap-tiap ginhawabaran suku bang ini bakas tahinangnen suku bang ini bakas amalnen sali duhap duk laat wahum la yuzlamun ubus in siya iliin gayne siya inanyaya bang hap hinangden hap pamasuku sisiyahin na bang laat isab hinangden laat do isab pamasuku sisiyahin ubus nagna ni makalis sa peddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababan sakinen misan si hal gayhap para sa Rasulullahin taiseb we ne me sahabat ni mawapat masyahid si Bono Uhudin baya iye misita hap pakuburan de sinawean iye we me kasinduehan sahabat ne sarta nenggene iye si atag pakuburan me masyahidin si Bono Uhudin sarta ngalapal assalamu alaikum ya syuhada Uhud kasanyangan si kaam o kam me syuhada Uhud kaam neinin me mapareluhin ubus insyaallah kami isab song mapaturulin duk sabennal in ako mismo baranku masidu isab paturul si kaam ubus silalan ne siyelingan mamulein tagha nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ubos tinilaw iya we me sawe nen ini katamangisan nun okay Rasulullah kung tinaiku pakalehon bang ini sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung nen ngeseb kume pung tinaiku pain me sahabat nen we ya Rasulullah numain kay kami me pung tinaino ya Rasulullah sambung nen numain sa kaam me sahabat kun kaam me sawe-sawe kun sa me pung tinaikun iyene me siya kauman puas amban kamatay ko magparat saya magkahagad si ako buga bakas kitede ko. Ya Allah palamurun kami amban me jumlahan magparat saya duk magkahagad si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay Muslim ngeseb ka o Rasulullahin tilaw no isabaran nun pabalik bang ngeseb ke Rasulullah tilaw no baran nun bang nuhut ke pamano Rasulullah tilaw no baran nun bang kaanggautaan we no keme pamano si ka Rasulullahin ubos telu ellew before kamatay Rasulullahin magsasong ni sakinin magsasong ni peddi talisanin si waktu ilien hinabu iyelai si anda ni Maymuna pain Rasulullah pagtimukun bime andakun ubus timuk ni me andanin pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si me andanin maid ko si kaam magrida kay kaam pahanti-hanti daw ko teggelan ko magbuo para sahan ininin lai daw ko po si Aisha sambung me andanin magrida do kami ya Rasulullah payaman tebi kaadil Rasulullahin duk kahap addat nin si me kaandahan ni sampai hadja kahinapusan kailum ni ubus pag ubus iye maid si mi andane baya iye kuat amban pabakan ni gay ni tagiis ni makuwatin lepas ni kabasagnin ubus tek kasi Ali duk Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma nabangan iye kuat sarta binengket we den nabihin pinalalin hap bilik-bilik Aisyah radiyallahu anha si waktu ilien first time takita we may sahabatin Rasulullah si waktu ye binengket ilalin takita we de kinalasahan den si hal ilien si hal kahunitan si hal kapeddian duk kasigpitan ubus nagna ni siya magtilew bang sa ingge ni hal kinalasahan den sa ingge ni parasahan Rasulullahin sa ingge ni parasahan Rasulullahin ini ni jumatus iyehin pag ubus ilien magtimok me sahabatin dukka-dukkade dukka susede si kinalasahan den sampay penno masjidin duk ngahek ka mapatimukin si waktu ilien nagna ni pagwaan daran songot Rasulullahin sababan peddi talisanin sampai makasambat anda ni Aisyah radiyallahu anha ga ko pa inni bakas makakite sungot ko hekka sungot Rasulullahin teggelan ni illum bahunero ubus magsuy-suy Aisyah radiyallahu anha si waktu ilien ineddo we kutangan Rasulullahin pinunasan duk bohe ubus meke pamunas kuluene pegge tangan Rasulin lisin duksut si amban tanganku amban me suwi-suwi Aisyah radiyallahu anha si waktu pangipat ni Rasulullah daran takaleku Rasulullah ngalapalan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat sabennal inkamatain sigpit dukpedde ubus sasew neme sahabat den masjirin magtilewan bang sa ingge na Rasulullah tanda lasade duk tanda pangiseb de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubus takale siye we Rasulullah amban den bilik-bilik ne sarta magtilew ineyu we siye yuen painsinduehin tinalew siya ya Rasulullah tinalew siya si kahalan no yuen pain Rasulullah bengketong bikupisi siye baya kumayaman siye sarta baya iye kuatan dine sa gayne tageesne sampai lepas sayo Rasulullahin hawapeddi talisanin sampai tinampuan iye bohe min pitu magsuno-suno duk hadja iye makasayo ubus binengket ni iye pinagtabangan pagua amban bilik-bilik ne sampai manaik mimbar ne
iyene iliin kahinapusan khutbah Rasulullahin, iyene iliin kahinapusan pamaisib Rasulullahin, iyene iliin kahinapusan kalimat Rasulullahin. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban diata mimbarne, o kaam manusia, kwe kaam tinalew si kahalanku, sambong me sahabatin duk pagtangis de, awe ya Rasulullah, tinalew kami si kahalanmu ko ito yuen. Painne, o kaam manusia, esebun bi janji ku si kaamin numaintu si bulak dunya, sa janji ku si kaamin magkasuwa-kasuwa kita bisi atag haud, bohe ang bandem surga, bohe pangurong Allah si nabi ni kinalasahan si atag surga, bohe pote pe amban gatas, mamis amban gula buani, hekkahan baul-baul pangisihan buhe nen, kue hekkahan bituun diata langit. Sine-sine makainom sa lama-lama, gayna iya makalis sa lekkak. Ubus pa inne pe, wallahi sapahan ko si Allah, kwe takite-kite mataku, amban paninggihan ko ito inin pagtimuk-timukte bisi haudin. O kaami manusia, sapahan ko si Allah, gay ko tinalewan ka ambang kaam miskin, sa katalewan kun dunya ininin, bang ni kaam maglomba-lomba nga lupog ni, kwe paglomba-lomba me manusia dumehelo amban kaamin. Ubus sababan makakaat kaam, makahiluhala kaam, makaladjaya kaam, kwe pakakaat, duk pakahiluhala, duk pakaladjaya mi aadu mehilulay. O kaam me manusia, ipatun bisang bahayang bin, ipatun bisang bahayang bin, ipatun bisang bahayang bin, sampai magbalik-balik Rasulullahin ngandaak inipat sang bahayang ten bin. O kaam me manusia, katalewan bi Allahu Ta'ala si me karendehan bi, duk me kaandahan bi, magpahap-hap kam sisiye, daa si anyayahun bi, tunayun bi bang ine kawajiban bin sisiye. Ubus pa inne, o kaamme manusia, sabennal niya dambua ipun pinapenean we Allahu Ta'ala, antara kaellum sa lama-lama tu si dunya, duk pagkasuwa de duk Allahu Ta'ala si ello dambuli pinenenen, kabaya ni magkasuwa duk Allahu Ta'alahin. Ubus ga niya amban me sahabat nen, makapaham ni bang ini maksud Rasulullahin si kabtangan ni ninin, buarapun maksud Rasulullahin ginhawa baranne, pinapenean iya kaeluman sa lama-lama tu si dunya, duk pagkasuwa ti duk Allahu Ta'ala, malaingkan nin Abu Bakar radhiyallahu anhu dendangan du makapaham kabtangan Rasulullahin. Ubus nambahin ni magtangis tamanan Abu Bakar, sarta nengge magtuy Abu Bakar magkabtangan, o Rasulullah, halga kew duk parehelu kami kew amban me matatoy kami, halga kew amban me anak kami, amban me anda kami, amban me pangalta kami, binalik-balikan we Abu Bakar. Ubus mata me aahin po si Abu Bakar, we itagiis Abu Bakar misa, hinabu misa-misa Rasulullahin. Ubus misane balik Rasulullahin nugpatan bisane, o kaamme manusia, pasagarun bi Abu Bakar, sabennal teed kemon kaam bakas makahinang kahapan duk tabang tudyo akuhin bakas ni kaam katumbasan, malengkan nin Abu Bakar, gay tagees kunung basan, me hinang ni kahapan duk tabang tudyo akuhin, na pasangdel ko ni si Allahu Ta'ala, ambat Allahu Ta'ala ni nung basan iyahin. Ubus puas amban pamaisib ni umat ni, ga magtaman pamaisib nin sarta dinuwaahan pewe ni kemon umat nin, ilien ni tamanan las duaan ni para si umat ni si waktu kailum ni. Ubus ga pemamarahi si iye, before iye pariyawa amban mimbar, pa inne palihara kaam Allah, padaag kaam Allah, patetig kaam Allah, tabangan kaam Allah. Siga pe pariyawa amban mimbar Rasulullah, hawalasane si umat ni dumambulihin, hawalasane si kitebi kemon, ga kitebi takalupane, magkabtangan Rasulullah, kabtangan suku si kitebi dumambulihin, niya makariwayat, pa inne si me sahabat nen, o kaamme manusia,
pasampayon bi ako salamkun si kemon luhut pamanok ko amban may ummat ko ga makaabot ako sampay kiamat dunya ininin. Ubos pinagbengketan ni Isa pinagtabangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinadialing bilik ni. Ubos si waktu Rasulullah hindem bilik paasik Abdurrahman anak Abu Bakar duk siwak ni. Ubos tinurul-turul pinayampaya mo Rasulullah siwak ni miyaan. Hawa sigpit duk peddi talisanin ga tagies ni mamaku siwak ni miyaan. Ubos tahati pamayam ni miyaan we andani Aisha radhiyallahu anha we baya iya magsiwak. Ubos ineddo we ni siwakin amban pung tinaini Abdurrahman. Ubos binettad we Aisha si behe Rasulullah. Si waktu iliin ga niya basag nabihin magsiwakan dini. Hawa kasigpit sakinin. Ubos ineddo we Aisha balik. Ubos kinikit-kekit we Aisha duk ngalunok siwakin duk sa munsaya Rasulullah. Ubos pinabalik we ni si Rasulullah. Niya suy-suy Aisha radhiyallahu anha pa inni tamanandambuli umasik si beteng Rasulullahin eloku amban me kalabiyahan pangurong ako Allah Ta'ala pinagdambu awe ni elokun duk elo Rasulullah siga petek kakamataynin. Suwi-suwi duisab amban Aisha radhiyallahu anha we takaleni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam missa si waktu ni magsandal peddi si pabakan ni pa inni la'nat Allah Ta'ala si mi Yahudi duk mi Nasrani hininang wekde kubur mi Nabi din masjid pag-ibadatan. Si elew isnin elew kawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amban hadith Anas ibn Malik si waktu mi sahabatin nengge si mi safande song nambahayang fajar subu-subu isnin. Abu Bakar nengge si deheluhande song mag-imaman siye soho amban Rasulullah. Tagha hepahonggol Rasulullahin ngeseb mayaman me sahabatnin amban tandewan bilikne. Ubus me sahabatin hinabu si tinggihan safde song manambahayangin. Ubus mayam Abu Bakar duk me sahabatin si Rasulullah ngeseb duisab iye. Ubus pa iyem hadja Rasulullahin si siye. Ubus pasuhot Abu Bakar amban paringgihan ni song mag-imaman siyehin pegge pangannal nin pagua Rasulullah mag-imaman siye. Pain si Anas radhiyallahu an makapag-angan-angan kami mi sahabatin pegge pangannal din pagua Rasulullah mag-imaman siye hawakig din si Rasulullah. Ubus tepet ninyas duktangan ni Rasulullah po si Abu Bakar ngandaak iye nambus sambahayang din. Ubus piki paasik niya balik hapdem bilik duk sarta dinaak tinambil ni tandewanin. Ubus si waktu pagua ni mata elewin subu-subumyaan pain Aisha radhiyallahu anha paasik Fatima anak Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Ubus pag-asik ni nangis Fatima pegge takite ni amma nin gay ni makagees kuwat. Nangis iye pegge kaniyaan nabihin addatnin si kahaba takite ni Fatima uluk ni silendo ni. Ubus pa in nabihin po si Fatima patapit kew o Fatima. Ubus kinemutan iye we Rasulullah si tayngene. Ubus nambahi magsasong pagtangisnin. Ubus pagtakita we nabihin Fatima magtangisan pa inne patapit kew balik o anak ko Fatima sarta kinemutan ni isab iye we Rasulullah. Pag-ubos iya kinemutan sinay ni Fatima duk buhi matane. Dambua elew tatilew Fatima radhiyallahu anha bang ini pangimut iya Rasulullahin we iya nangis duk pagkemut si kaduwe we iya say sambung Fatimain tagna pangimut ako amma kun pa inne o anak ko Fatima in ako mate ni sangim ininen hangkan ko nangis. Ubus pagtagitene kung magtangisan kemutan ninihab ko balik mahimukan ako pa inne o Fatima puwas amban kamatay ko kautagna-tagna paturol si akuhin hangkan ko saya duk buhi matako. Suwi-suwi amban Aisha radhiyallahu anha puwas billahi dina ako nabihin pagua daw me aadem bilikin.
Ubus pa inni po si Aisha, patapit kew o Aisha, baya iya tuli pasande-sande diata daakan Aisha. Ubus tagha mayam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pariyata langit serta pagkabtangan ni balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Tain Aisyah radhiyallahu anha si waktu iliin tabistu ku Rasulullahin pinapinian ni bang ini kabayaan nin bang peketu si dunya ininin atau magkasuwa ni duk Allah Ta'ala si elo qiyama sambung nin balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, hatinin mas pene ni sawe-sawe nin Allah Ta'ala, mas pene ni magkasuwa duk Allah Ta'alahin. Ubus tain Aisyah radhiyallahu anha labu atahat kok nabihin si waktu miyaan amban daakan ni ubus talessani ngabuhat kok Rasulullahin. Ubus pain Aisyah radhiyallahu anha la ini katauhanku serta magyakin ku wafat ni Rasulullah. Ubus gini pa inni tasabut ko bang ini hinangkun. Ubus pagua ako amban bilik ko serta ngalukatan dewan ngakahan mi'aadem masjirin. Wafat ni Rasulullah, wafat ni Rasulullah. Pag ubus iliin katangis-tangisan ni mi'aadem masjirin abahi makanak lella dende. Si Ali radhiyallahu anhu hinabuningko-ningko gay tumengge pagkalene khabar miyaan gay kausa hawa dukkanin. O si Uthman radhiyallahu anhu nagantan-antan tangan ni karuembila magtangisan kwe nakanak diki-diki. Si Omar radhiyallahu anhu nganggua kalisnin serta magkabtangan sini-sini takaleku misa we mate ni Rasulullah punggelan kukoknin sabennal teed Rasulullah palingan hadja magkasuwa duk Tuhan ni ubus balik du kwe palingan Musa alaihi salam para magkasuwa duk Tuhan ni ubus balik du sini-sini takaleku papatayku. Tabisa si Omar ininin sababan kadukani sababan gi ibaya takalene wega ni kinalasahanin